Malta ġiet fit-tieni post minn fost 16 pajjiż fil-kampjonat tal-pajjiżi żgħar tal-atletika li fih ipparteċipaw 350 atleta u uffiċjal minn 17 pajjiż flimkien mal-kontinġent Malti. Malta rebħet ukoll numru ta' medalji tad-deheb, tal-fidda u tal-brons. F'pajjiżna għal dan il-kampjonat ġew diversi delegati internazzjonali ta' livell għoli, fosthom il-President tal-European Athletics Dobromir Karamarinov. European Athletics is impressed that we are here in Malta after the first edition of such a championship 2016. We are here again. We passed a really unpredictable, difficult, challenging time during the pandemic, but now all the federation are here preparing for a good result. Għal Frank Carreras, li huwa l-President tal-Athletics Association of Small States of Europe, dan il-kampjonat huwa t-tieni żjara tiegħu f'Malta u kellu biss kliem ta' tifħir għat-tissieħ li sar fil-faċilitajiet sportivi. I mean, the facilities are fantastic. I mean, it's been newly refurbished. Athletes normally enjoy good facilities. The feedback that I'm getting from the athletes is that this is wonderful, they're enjoying it, and they look forward to this afternoon's competition. Kif rimarka tajjeb Carreras, il-kampjonat sar faċilitajiet ġodda u modernizzati. Fil-preżent għaddej xogħol fuq it-tieni fażi ta' modernizzar infrastrutturali tal-ground li qed isir b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro finanzjati minn Sport Malta. Il-Ministru responsabbli mis-settur sportiv pajjiżna, Clifton Grima, qal li titjib fl-infrastruttura jgħin biex jattira dejjem aktar kompetizzjonijiet ta' livell għoli f'Malta. Il-ħidma li qegħdin nagħmlu bħala pajjiż ma' diversi partners internazzjonali qed tħalli l-frott tagħha meta naraw daw it-tip ta' avvenimenti ġew pajjiżna li ġibu pajjiżi minn madwar l-Ewropa jikkompetu hawnhekk ġewwa xtutna u s-sabiħ ta' dan kollu huwa proprju li jitfal isem pajjiżna fuq dik li hija l-mappa internazzjonali.